chibai ule voina kan lo review le tur hi spear drilling machine ani a tumpang ho chuan in tuna hian heng ho hi rupi sang khat le zan in kan ron sela kan ron offer mek to ni hun local zela kan bungrua hi price in thak ve zera amal zo tun din hun bi ka hi chuan hi ani a tilaya hian a manual le instruction te neu khawm bok ani hi ani a tuna kan drilling machine hi rupi sang khat le zan hi man tu ni a ai yan menan chiti ula kan han latte laga ti hi ni a build quality hi a finishing ki ma hi tha a ki top mai la a plastic quality te a chung motor leng ki ma hi an finishing ate build quality hi a solid thakop maya ti chuan in heng ho hi hammer atel lo thunga mo hammer atel lo thunga drilling pa ngai ni ma se rupi sang kha jan hi chon man hla takani he ta hianin lokna ang khauma online lokna ti chuan reverse le englo kha hetlama hen moilama hen om thungani he tilaya hin mo tilai hian a reverse na le a clockwise le counter clockwise katimaya khamia siam na khati chon variable speed ani a speed ka ni ma tanga sang bera adjust thei ang kan he tilaya hianin mo a button a hian ron da bok ani hi alan dan tlang puyani a he ta hian what le details ver a in ziak boka ai in mu thei chon 223 volt 50 hertz ani a 550 watt 10 millimeter ani hi rupi sang khat zan in kan pedona thakop mai ati chuan in hammer khatel lo ma se tam tak chuan ni hammer kan tu a thra hi amai ro chu he ho po hi an han man hla na chu hammer kha chu in ti ila cement drill na lo chuan man na tak tak om lem lova en ti na na aspera ta na ne tan pona that ve le lai uma abikin thir structure khoi tan te pon mo le thing mistri tan chuan hammer hi thinga hammer man na chotu rom lowa steel mo thir vel nan pon mo hammer drilling machine a hena hammer lai kan manglo simena le lungve la hetia han verdon hian kan han tau nan hian kan mangchok ani awang khanin hammer omlo ma se chulaya chon tangkai na umani he takan lo nei sa spare ta na thil emo neu wata na mangdu tan kana thai me khol chak thani dia kan soite le du bok ani hi rupees sang khle zoning kan offer ani he tilaya hianin a box kan tilang le zuwa yanga brand box at hian ron kala he tilaya hi alan dan ni a tilama te in han en chiangila hi aron lan dan tlang pui chu ani